hikatu sumaksi haadlaw kiyama mga katawtay manguransin kami pahiyal jawarih amunain anggaw ta'baransin kita ini anggaw ta'baransin manu siya haadlaw kiyama misara ingin paisan misara in lima misara in siki misara in anggaw ta'baransin kita haadlaw kiyama sin katantan hinang tariha babaw sin gumi pakain kita anggaw ta'baran tadiyarata lando makabuka misara kay mo sumaksi kay mo pamangi di da sa maulo bang sa upama sumaksi pamarayaw di da sa maulo bang sa upama sumaksi pamarayaw di da sa maulo bang tamaramag sa palinanggaw ta'baran ininilabtik mo hadlaw kiyama hinang kukatan marayaw biadiin na bang sa upama Allah Ta'ala magparatong sing kaadilan niya in ari sintuhan na to Rabbul Alamin اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سورة الياسين آية كأنو من تقليما إن أغسنتها رب العالمين اليوم هأدلو قيام لو سن الله تعالى نختم على أفواههم دينا دهلان كبتت إنسمود بالسرى دينا دهلان كبتت إنسمود بالسرى karena ang waktu bang pasaran insimud lumabdik ang waktu muting pasiya sa haadlaw yaun nakhtimu sipilun na kakangon na rin na dihilan kapatut di na dihilan kawa sa haadlaw yaun in kasimud simuran simano siya sarta wa tukallimuna aydihim haadlaw yaun lang sin Allah Ta'ala pabissarahun na muna lima nila pabissarahun na muna lima nila lang sin Allah Ta'ala wa tashhadu arjuluhum iwan haadlaw yaun sumaksi na in mga siki nila sumaksiin si kita misara illimata ako na sanin hinang na bihainin misara in si kita ako na sanin piyapanaw na pahinang bihainin Allahu Akbar sumaksiin lima sumaksiin siki bima kanu yaksibun hauno-uno na hinang sin kita nuriha babaw sin gumi inkahalan yan sumaksi inkatantan ang daw ta'baran lando makabuga magduruhon pa imbuga bang masabutin ayat hikarwa ini in ayat hikarwa ini bukun hat lima bukun hat siki imma misarahan hahadarat sin Allah sambil inkatantan gin paisan julud inkatantan gin paisan ini sumaksi misara dihilan sin Allah Ta'ala kawasa amin nagdihila katantan kawasa piya misara in arisin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun in arisin Allah Ta'ala surat Fussilat ayat kauhaan hawaktu law sin Allah Ta'ala dumatong na sila pahadarat sin Tuhan dumatong na adlaw qiyama dumatong na pagbista in arisin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw yaun shahida alayhim sam'uhum sumaksi na kanila impang dungog nila sumaksi na kanila impang dungog nila ako na sayan intay nga piyakay niya pamagdungog kalangan ako na sayan intay nga piyakay niya piyagdungog sing katantan kabtangan nangi wa abasaruhum damikyan impang atod sumaksi pabissarahon sin Allah Ta'ala wajuluduhum iwan singkatan tan gimpaisan bima kanu ya'malun hauno-uno na hinang singkatan tan na hinang singkatan tan ipon haadlaw hawakto pa sila ha dunya uli na gisim mga tao yaon hawakto misara na gimpaisan hawakto misara na ng gaw ta'baran wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna in arisim mga tao yaon haadlaw qiyama amin siyaksian sila pamangising gimpaisan nila may takamulaw na si maksi kamu may takamulaw na si maksi kamu in arisin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna in arisin Tuhan Rabbul Alamin si maksi gimpaisan yaon in arisin Allah subhanahu wa ta'ala qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay in nagpabissara kamu law sim mga gimpaisan yaon in nagpabissara kamu amo in nagpabissara katantan uno haadlaw yaon magduruhon in kasusahan sin tiap-tiap siulakan
sumaksiin ang gaw ta'baran, sumaksiin lima sinahinang sin kita niyong, sumaksiin katan gimpaisan, hinang natu manahot maaslag in kita niyo yari na uurol sing gimpaisan. Tumapok kita niyo pakatigit luman, maagoy kita niyo pa mga manusia, matto kita niyo palugal isa-isa na tuda, matto kita niyo palugal wayroon makakita katuta niyo, ingin lupaan tiyasak na to, ingin lupaan yan hababaw kita niyo, in malaikat nagdadagasin hinang, di pa mamarahiin ang gaw ta'baran to'y ini sumaksiyahin ang ta. Di pa mamarahin ang gaw ta'baran sumaksiyahin ang ta. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu mga suwisin nagpawisara kaniyo, inagisin ang gaw ta'baran, inagisin gimpaisan, in nagpawisara kamo, amin nagpawisara hakatantan uno-uno, sangat kawasain Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan ini katu sumaksi katu di haadlaw kiyama, sumaksi katu haadlaw kiyama, yari kita ni biwutasan, yari kita ni di kita ni butasan, lawi ini rin sin CCTV bepasod ba ang gaw ta'baran sin kita ni hinapusan sumaksi kato haadlaw kiyama mga katautay manguran sin kami, puas sin ginlupaan, puas sin mga malaikat, puas sin ang gaw ta'baran, impangatod ilima insiki inggim paisan, kaingatan mo bang unin hinapusan sumaksi kay mo haadlaw kiyama, in hinapusan sumaksi haadlaw kiyama ukaw tay manghud ku muslim, innahul wahidul ahad rabbus syuhud, in sumaksi kay mo amuna in Tuhan mo Rabbul Alamin, Tuhan sin nagsaksi iyaon, Tuhan sin katantan, Tuhan sin pagtatag-ipunan sin katantan, amunin Allah subhanahu wa ta'ala, in agisin Tuhan Rabbul Alamin, annahu ala kulli shay'in shahid, in Allah subhanahu wa ta'ala saksi sin katantan hinang sin kita niyo, in Tuhan na to Rabbul Alamin di kapagtapukan, kaingatan misan huna-huna sin pangatayan sin kita, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala karla in siya sangat makaingat, wayroon hikatapok sin kita niyo, mismo na halom sin pangatayan, ya'lamu ma fis sudur, labi sangat makaingat in Allah ta'ala bang unin niyo huna-huna halom sin pangatayan. In yan mga katautay manghuran sin kami, nagpatarrang in Allah subhanahu wa ta'ala na may taikato in Tuhan na to Rabbul Alamin, in suway kita nyo di malikap kaniya, in suway kita nyo di malupa kaniya, karna in Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat sin katantan hinang sin kita niyo, habihan hantang, habihan dagbus, wayroon tuod katakasan, wayroon tuod kapagoyan sin tiap-tiap siulagan mo'y hukom, hari na kau sumaksi, kahalan sin ikaw, in mga upat na sabbot ini, in Allah subhanahu wa ta'ala, in gilupaan in malaikat iwan sin ang gaw ta'baran, mamarahini bulansang hikapupo sin tiap-tiap siulagan hay ng mangi, mamarahini bulansang mahinang sabab, hikabulansang sin tiap-tiap nangangarap maghula halom si sulga hadlaw kiyama, in saggawon niya in hinang niya yaun, hindi siya maluman himinang sumujud pa Allah misan hawno siya binaybayan, karna piya pasandong niya palom sin pangatayan niya, in Tuhan Rabbul Alamin nakakitakan niya, bang sadyay mano siya doon in murakaba, doon in kasalta sin pangatayan niya, in kikita siya sin Allah, wayroon din mga mano siya makatawakkal mangakal patay manghud niya muslim, wayroon din mga mano siya makatawakkal himinang mangi, wayroon din mga mano siya makatawakkal maghinang maksiat, sabab intiya tali niya halam sin pangatayan, in Allah subhanahu wa ta'ala kikita siya, diurungog siya, kikita inalam sin pangatayan niya, kaya ingatan in tasdik sin pangatayan niya, in Tuhan Rabbul Alamin di kapagtapukan mga katautay manguran sin kami, inupat saksi ini sumaksi kato haadlaw kiyama, inupat saksi ini sumaksi kato haadlaw kiyama, wayroon dapat in kita manusia, di inayatto in kita manusia, suwayatto pasandungon, suwayatto hisinup palom sin pangatayan, hasupaya in kabuhi ta inilunlun karayawan, manahut maaslag dahing hakabdangan iban kakahinang, suway in tiap-tiap dahing kato tanimangannal, sarta aturun niya isusungon niya bukon na malayo, aturun niya isusungon niya bukon na malayo, kitaon niya in kahalan niya haadlaw kiyama, bang saupama in kasanyangan kabayaan niya,
dunya inupat saksi ini mahinang manuuri ka tuutan niyo maun pasumaggaw himinang sindiya akan sin Allah Ta'ala habya ini taud sin maksiat hagin lupaan hasabab sin bala sin Tuhan piara tung sabab limabbaw im maksiat hasabab sin bala sin Tuhan Rabbul Alamin timaw din maksiat kuno ini mapupuin hinang mangi mismo baranta sabab ingin hawa baranta ini wayroon tuod dapat buat malingkan ng daakikatin hawa nafsu ini maun pahinang mangi ulim makapupo hawa nafsu ini amuna in pagpasandong mo in Tuhan kikita to'y ako in malaikat nagsusulat to'y sinhinang ko ingin lupaan sumaksi to'y kako inanggaw ta'baran sumaksi to'y kako hawak to yan wayroon ding ha mga saggaon na to hinang buat malingkan in hinang yaon suway kakuyakan sadya sin nakakita kato in nagsusulat suway sadya marayaw ini kasulat kato di hadunya mga katawtay manghuran sin kami hawak to hipakita in katantan hinang mangisin kita nulando ikaluman na to amoy maghinang kita no sininang maasyat aw nakikita ka tumisa na buktaw lando iluman sin kita biya diin na bang amoy nagpapanjari kay mo nakakita kay mo biya diin na amoy nagbusing kabuhi mo nakakita kay mo biya diin na amoy naghinang nagdihil kay mo lijikin nakakita kay mo biya diin na amoy nagahang amoy tagdapusin hangin nagahanggot dumadlaw biya diin na bang sa upama amoy niyaun tuod in katan sin nikmat dihil kay mo sin Allah sa kalipya kay mo pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katawtay manghuran sin kami ando in hula sin kita niyo dihay ni na kahalan in sabab ini sabab limabbaw nin hinang maksiat may ta nag-il ninyo may ta kulang na intuwig may ta di na pag-ulanon sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to na ngaswi na asawa sin Nabi anuhlik wa fina salihun unulong na majul jana paratungan kami bala misan aun pataw marayaw halom yaon law sin Nabi naam idha katural khabat apabila lumabbaw tumaud nin hinang mangi dayng ha mga hipagpupo na to habaran na to muna hadi pa kita niyo makajagaha katawtay manguran hadi pa kita niyo makajagaha mga hinang sin katawtay manguran suway mismo baran na to injagahan na to sabab imbaran ini aminin hukumon ha adlaw kiyama imbaran ini aminin magnanam sin sakit bang sopama hapagtimbang mataw din hinang mangi imbaran ini aminin magparuntungan makananam sin sulga bang mataw din hinang marayaw katawtay manguran sin kami ano sa utun na to in nakakapinding ha mga pangumulan sin kita niyo maun pa magpataud sin hinang marayaw dahon na to ulutuanan paadlaw mahuli sarta aniwan na to ing katantan hikasabab insa mahinang sabab sinikaturon simbala sin Allah Ta'ala ding hinang maasiat sarta patauron na to ing pagtag-ipon pa Allah iwan pagtawbat na to fatuhar Rabbul Alamin bang kita nyo nagtawbat piya taud na to ing pag-istighfar misan inhang kakudyap mata misan in harum ini manjari sin Allah Ta'ala paulanum misan in konsum bang in kita nyo maksama sa makatam mga yu kaampunan pa Allah ayaw kalupahan in mga sumaksi at tukatuha adlaw mahuli inanggaw ta'baran in ginlupaan in mga malaikat labiluwa in Tuhan Rabbul Alamin bangman in kita niyo katan halawang parihala sin Allah Ta'ala sarta tiyawfiqan sin Tuhan na to Rabbul Alamin hidayatan maun pamattan pamandu